Ayo Mas maring ke balik. Arep maring balik kebun raya Baturadin karo Bapak jam 12 habis lebaran. Kebun raya balik kebun raya Baturadin. Ini naik ke atas. Suasana kayak mau hujan. Sepi. Subhanallah. Naik terus. Naik. Ada air mancur. Subhanallah. Capek. Kebun raya Bogor. Allahu Akbar. Ini adalah air mancur. Ini kantornya ya. Alhamdulillah. Ini ada duduk dulu. Capek. Subhanallah. Tuh, hawanya dingin sekali. Adem. Taman bunga-bunga. Ke sana. Ini adalah mau gelar taman bunga. Lewat mana ya? Mas. Halo. Selamat siang. Ini taman. Ada rumah kecil dan bendera. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wah, kotor. Sepertinya nggak dirawat ini gubuknya. Subhanallah. Eh, batu-batu kecil. Taman. Gedungnya tuh. Ya, saudara-saudara lur, ya, yang harap melanjutkan perjalanan nang balik kebun raya Baturadin. Anjakan temurun. Suasana kayak mendung. Jam 12. Agak sepi habis lebaran. Dilanjutkan naik ke atas. Kebun raya Baturadin.
Nah, ini kantornya. Tuh kelihatannya sepi, nggak ada orangnya. Hmm. Balai Kebun Raya. Tuh Raden. Nah, ini ajakan. Boxnya. Ini depannya begini. Ada lantai undak-undakan. Ya, halamannya ke undak-undakan. Di depan Balai Kebun Raya Baturaden. Suasananya dingin. Jam 12 tapi dingin. Sepi. Habis lebaran. Plesir-plesir. Nih. Lur kenyong. Arep sing maring Kebun Raya Baturaden arep mudhun. Pindah tempat maring ngisor. Nang undak-undakan ke taman. Tamannya ciut-ciut tapi ombok. Maring gon latarane ki ana maring ngene anjatan maning. Kelihatannya baik, apik, akeh gedek-gedek. Ki ruangan apa jenenge? Buat taman untuk berfoto. Ya, indah kan, apik. Bunga-bunga, lampu. Kayak us ireng-ireng ya selawas. Akeh wit dur, wit kines apa ya? Kayak perjalanan maringatan gon, wit pakis. Gedung apa ke kayong pada lumutan ora kanggo gawe apa ya? Ora tenggoni. Pakis dan gedung-gedung. Iki sih nggon apa ya? Ana banyu, banyu radenggo. Lumut plok. Ewit pakis pakis saji. Sudah. Oh. Jalan. Jalannya pun jalannya di mana? Wis GM mari ngulon manenggon tempat parkir mobil ya. Aduh. Capeknya. Capek sekali. Dari Medang lor. Makan-makan siang. Sangu kupat karo iwak. Yo, pada madang. Malah sesek nggone. Mikir ngono. Kira siapa ya? Kayang pating penggelung kayak gesek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ingane bocah cilik ya tiba. Aduh cekelan. Yes. Alhamdulillah. Mas bakul-bakul. Bakul-bakul. Oh. Melanjutkan
perjalanan maring Pancuran Pitulur. Ya, sekang kebun raya maring Pancuran Pitu. Gawe macam-macam dhuwur golek cukup gambar indah kayak gitu. Kemenggok kene lur. Suasana Baturajen sejuk. Sejuk ya. Iya, Sejuk apa panas? sejuk. Sejuk. Jadi ngoplesiran jen ngeslem seger apa penak. Kayak malah hawane peteng ya. Payung teduh Dan artikan. Jadi ya. Ndak kayak wit-witane kayak. Wah, wit-witane lu. Tebak gede-gede banget. bubuk. Anak gubuk. Wit-witane ijo-ijo turut. Wit-witane di cukup gambar. Nah, wis manane wit-witan sing di dhuwur. Di dhuwur dacokna di dhuwur. Nah. Oleh cukup di dhuwur dacok. Nah. Ya jalur maring Pancuran Pitu. Mau Pancuran Pitu dia yang namanya Pancuran apa Pancuran Pancuran Bolu ya. Tapi jan seger banget udara. sepi ke, tapi adem. Jadi boleh tulan-tulan ke ora pegeran, ora sumet. Jadi seger. Wit-witane sing cukup gambar ya. Nah, ini dhuwur mana jatuh mulai jatuh kena. Nah, kayak gua. Wit-witane ngrengkemet all. Apik. Suwet juga. Kebun apa ya? Pinus apa? Ya itu paku pinus kita apa sih ya? Jadi nggawe rek jos apa nggawe rek gas. Rek jos ndian ya kayu sih ya. Nggawe rek gas ta mau gas ndian. Tapi ngene nggawe rek jos Enak umasin kayak blebung apa piring dikure benak. Oh, Ciri dikure benak. Seping ciri dikure. Oh, blebung kayak mangkok dikure benak gitu. Mulai cukup sing bener kok. Kecil. Ya Pancuran Pitu ada cukup ya. Pancuran Pitu ya. Di? Iki. Oh, ini tulis. Kata ada cari apa. Terus. Ini lagi maring Pancuran Pitu ya. Dia malah dijuluki bopong ya. Dia nembe papagan karo turis siji ki ana maning loro. Papagan karo loro ya. Karo wis nang dhuwur pundak ya kenapa dadi ora. Nah terus dia manjat ke lho. Manjat slot ngene. Kene slot kiye merangkem pisan. Kayu ini gede-gede nemen kali. Kayu apa sih ya? Kayu kan gede-gede pisan. Nah kayak alasnya deh. Alas pitu. Alasnya danu kayak. Alas roban. Dicukuti alasnya. Yo. Belok. Mas. Kok dicukuti ke alasnya kok? Nah, isi. Terus. Tuh. Lanjut lur.
Lanjut ke lagi. Nanjak ke lur. Foto. Manjat lumayan dari manjat. Papa kan karo turis juga. Manjat lur. Orang baik-baik. Naik. Dicoba kita tin copot kita nah. Hati-hati tanjakan tinggi. Over gigi satu. Wis. Ngapain? Ayo, tentu dulu aja apa sana mobil apa. Tadi nembe papa kan karo mobil lur. Di mobil sing mari. Kan itu dia dewek arep putar. Dewek arep putar. Muter ora itu lur. Subhanallah. Angel lur. Sebulan lur. Apakah ya mulai rame ke lur. Mulai akeh turis pada arep maring Pancuran Pitu. Murune ya prol. Murun prol maring Pancuran Pitrul. Area eksis komplek wisata. Head Baturan. Wit-witan. Itu karena lempeng-lempeng ya, gilik lempeng. Wit-witan ora bengkak-bengkok. Wis ya temen ora bengkak-bengkok. Jadi modelnya ke lempeng gilik. Pange ora gede-gede. Apa? Wit apa nget ketungkul gede kena awak. Baik, celung dhuwur-dhuwur banget. Masih 200-300 meter dan yo. Ana 300 meter lho kan. Ya. Gambar bintang. Bintang-bintang di langit. Pus. Bintang-bintangnya. Pus. Jenenge apa ya lho. Bintang. Jadi pohonnya tinggi sekali, kayak puncak gunung. Pohon tinggi sekali, kayak puncak gunung. Tikungannya tajam, terpecah. Berbunrai dia. Ya, harap mungkin. Push. Hawane seger pisan bangkanen siki kuwe jam 12 punjul 45 menit. Bangkanen esih sejuk ora panas lho. Sejuk banget. Sejuk pol. Lur, Kia arep melanjutkan perjalanan Taman Raya Baturaden. Dia nang park Pos Kamling. Medical Garden. Medicinal Garden. Ini kayak kuburan apa ya? Medicinal ke kesehatan. Kayak kuburan. Garden kebun taman sehat nih ya. Tungane dia. Ih, no kuburan.
Sepi banget. Ana tukang deres apa ora ya? Ya ora nanam orang awit kelapacan. Wit apa ke kipas apa? Ndi? Iya, Iya. Iya. Iki jenenge wit kipas angin. si Fasani. Gede pisan, kayak si pasani. Pengbongo alas ya. Alas alas batu tua. Raden. Jenenge alas Anak tua. jagongan. Ampun kowe wite gede banget ki, Mas. Ndi? Ki wit gede banget. Iya. Iya ki. Jo. Kena nggo gawe omah. Dhuwur banget. Ana 500 meter nen yo. Dhuwure. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Taman. Ila kan anak mau nyeteng ini ya. Nanti anak pada turu. Anak wit kembang di apik-apik. Metali apa raya, Mas? Met kembang ki sing putih. Domais. Aja. Lah gua ana tulisane ngemet kembang domais iki kowe. Ora maca sih. Ora. Lah mari ngisi kok, mbok mari mana? Lagi ana dalane. Ya kan ke Bali. Mari ngana ngidul dongeng. Endi sih? Arep bali Nyemunyeng. manjat. Wis Wis lah. Ki nggon gedung ki ya, Mas. Villa nepen tes. Villa. Sing kene ke, Mas. Akeh omah tapi meh sepi. Sepi sekali tempat listrik. Halo. Selamat siang. Rumah apa ke villa? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Kita apa ya ki ya? Godongnya lembut. anggrek. Ya Allah. Wisatawan mulai makan. Ya anak giline mantan pucuk katon. Nah kayak iku nah. Dari dhuwur. Ya tuh variasi jukutnya parnya. Nah kayak gue apik wis kayak gue. Nah. Murun ke lur cen. Ya lumayan murun ini. Menurun. Kayak Kemarin. ini warung-warung mulai ramai. Warung-warung ramai. Wong plesir mulai akeh lur. Mulai akeh wong plesir. Awan mulai adem, seger, suasana sejuk. Seger. Mari ngisi.
Ayam marun gitu. Mbok giling. Daerah kebun raya lur. Wit, wit. Pakai sompok. Ke perjalanan menuju Maringisor ke lur. Menuju ngisor. Ya semenak. Asia mbok mengkana mobil aja ke Melanggrang ini aja gue. Soalnya dur pun dakanya kan bisa. Nah, oke, mulai rame ke lur. Perjalanan kayak gue. Perjalanan turun setelah kita menikmati indahnya semandangan alam dan menikmati indahnya udara sejuk guys. Sejuk temenan kok, wit-witan ya we pokoknya termasuknya nyaman. Warung pindah ring Omprot. Omprot ke omprot. Oprot Omprot ke wit karet. iya guys. Wit karet mentah apa wit karet mateng ya? Karet mentah. Karet mateng tak ya? Angger tuh kum karo lengah latung jenenge gambling. Jadi gambling we Akan celubangan. gamblah. Jadi angger karet mentah ke bibit karet mentah ya. Kum lengah latung gambling ngalahin gambling. Kayak gitu yana turisme. Jadi terus pada rubukan gerubukan apa dong puting beliung ya. Jeblangan. Manawit rubuh bayana nu dong bingana puting beliung. Wah ngerap wene armaringana bari bokana mobil mburi ya. Makan. Biar ikannya nggak mati. Ya. Kalau nggak ada pasir Ya. nanti ikannya mati. Rame banget ya lur. Wisatawane penuh. Rame termasuk kayak gitu. Bisa jawabnya si rame banget. Jamnya jam berapa ya? Bot manjat. Ya, rame banget ya lur. Laran ngendiar. Situasi asin daerah Baturaden gitu. Wong sing plesir kan nemen. Wow. Kayak banget sih pada berkunjung. Ini apa anak? Nah, serius hari mau mari-mari kan. Ayo kakak. Kayak banget lur.
sing pada plesir. Ya. Nasi gepor oleh Ini lah manja. ya, kesel. Ayo, Ini kesel banget. ini Kesel. direndingin lur. Ya arep acara makan-makan. Wong apik banget. Baturaden sore kiye. Jan mantep. Topek pol pokoknya. Jam pira sih ya? Hari ini jam Jam 3. lumayan rame banget. Agil memanggil kita. Terus arep makan-makan. Ayo dibuka. Jadi makan-makan. Hari acara makan-makan. Gambar iki lah. Sedap. Makan-makan yang baturaden gitu. Rewak ayam kocang kangkung. Menuju maring Hutan pinus. hutan pinus memandang Limpa Kota. pinus. Purwokerto. Oke, lur. Ki arep Aduh, Allah Akbar. Subhanallah. Kentun kan lah. Capek. Allah Akbar. Bismillah.
Apik apa lagi? Ike ngidul ke Ngendi? kota Kae Cilacap kae. Sing paling dhuwur kae Cilacap. Cilacap. Ngaran Cilacap ya Purwokerto. Bumen. View-nya apik banget ya, Lur. Ana sepur. Sepur bocah cilik. Sepur lewat. Ana terwelu ke Mas terwelu ke Nggih. banget. Weh, Oh iya. welu. Tuku apa ya? Lur. Kae dadi ge sekang Pakuwus bisa ndeleng maring Purwokerto, maring Cilacap dan lain-lain. Oke, arah maring idul ya, Lur. Aduh. Kok ndeleng ndi kari? Islayu balik. Hah? Kesel. Ya ngeliren din bareng masuk. Yuk bari cerita yuk. Sepur lantas nunggang. Ke taman apa ya? Sincokan gue nganu suket apa? Sapi. Taman Suaka Marga Satwa. Ora ditanduri gue. Ora tanduri apa-apa. Ke perjalanan balik ya, guys. Balik terus ndelengi Cilacap Mau pulang. sekang Pakuwus. Si cacane ku arep bali. Asale wis sore dadi arep pulang. Rame banget, guys. Kisbet apa? Apa? Iya. Plastik apa? Manjat maning dia. Dur kiar balik. Kesel. Sore. Jembatan layang ya, guys. Melewati metung utawa liwat jembatan layang.
Oh, Miki mam nang kene ya. Iya. Makan. Telepene si akeh bajing pada teka kae. Hah? Si akeh pada teka Oh, Kang di sio. Jakarta. Iki Jakarta wong ngaji pun. bareng apa ini? Hah? Ana wong ngaji bareng. Eh, Panggil. Dari Ajiba. dari Aji Barang Wetan apa? Hmm. Apa Aji Barang Kulon? Wis pengen bali sih. Wis Kesel ya. kesel. Sepirang jam ya. Lesir ngasih kesel. Engko niliki HP-ne nyong. Liren cuci tangan. HP-ne nyong kok. Yes. HP-ne nyong kok. Iya. Oh. Jarku lang KKM. Ayo. Cuci tangan dulu sebelum pulang. Sing nembe teko si akeh ban, guys. Aja wenenane si akeh. Sing pada plesir. Ki nggon motor. Parkir. Betul, Mayan. Sekian, matur nuwun, Jangan dan lupa. terima kasih. Jangan lupa subscribe, Jangan lupa subscribe, share. like, and share, guys. Mudah-mudahan bermanfaat.